салом дӯстон, дидед ки дар як шаб чӣ рӯйдодҳое мешаванд? Бо шумо мехоҳед ки мо фақат хабарҳои рост гӯем. Рӯзи гузашта наздик ба шом аз худи дастаҳои Реал ва ПСЖ хабар аст ки Бензема ба Арабистони Саудӣ меравад ва Месси ҳам охирин бозии худро бо ПСЖ баргузор мекунад. Вале баъдан ҳарду ин хабар рад карда шуд. Ҳоҷи Карим дар охирин лаҳзаҳо ба хулосае омадааст ки то охири шаҳрнома, яъне як соли дигар дар Мадрид монад. Ӯ медонад ки баъд аз ин ҳам пешниҳоди 100 миллионаи шайхҳои араб дар як сол ҳеҷ куҷо намешавад. Месси бошад гӯё охирин бозиашро дар ҳамин мавсим бо дастаи Клермон баргузор мекардааст, вале сармураббии худи ПСЖ гуфта буд ки бо Лео хайру хуш мекунем. Ба ҳама маълум ки дар ПСЖ аз футболбозон ҷудо шудан хеле мушкил аст, вале ҳолдонҳо мегӯянд ки Лео аниқ меравад. Мо фақат интизор мешавем ва ҳар чӣ ки рӯйдод чӣ хеле ки ҳаст ба шумо мерасонем. Фақат лайки қиматбоҳои худро ба ин видео гузошта моро ҳамроҳӣ кунед. Шуд. Дар ин маврид бозиҳои ҳалкунандаи мавсим дар Аврупо мегузаранд ва хоҳем фаҳмид ки ғолиби Лигаи Конференсия ва Лигаи Чемпионҳо мегардад. Дар Прага моро рақобати Фиорентина ва Вестхэм интизор аст. Дар Истанбул шогирдони Гвардиола метавонанд дар таърих номи худро нависанд. Барои ин лозим мешавад ки Ман Сити Интерро мағлуб созад. Оё шаҳриё метавонанд соҳиби ин трофей гарданд? Тамошои ин ва дигар рақобатҳои варзиширо шумо метавонед бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Браҳим Диаз ба дастаи Реал Мадрид бармегардад. Тавре маълум аст, ӯ айни замон дар дастаи Милан ба ҳайси иҷора бозӣ мекунад. Қаблан хабар дод шуд ки футболбози ҷавон метавонад корномаи худро дар дастаи Милан идома диҳад. Расонироҳам омода буданд ки шаҳрномаи ин футболбозро аз Реал бигиранд, вале нархи Диаз қиматтар ба назар расид. Ҳамчунин худи нимҳиматгарам мехост дар як сол 6 миллион кор кунад. Милан на ба Реал 35 миллион додани асту, на ба Браҳим Диаз 6 миллион. Аз ин рӯ роҳи ягонаи ин футболбоз баргаштан ба сафи мадридиё мебошад. Вале оё ӯ дар Мадрид метавонад ба бозингари ҳайати асосӣ табдил ёбад? Чунон менамояд ки не. Тавре мо аз бозиҳои Диаз медонем, ӯ дар як бозӣ дурахшон асту дар се бозии дигар аз ӯ дараки дар майдон нест. Дар чунин бозиҳо Милан гӯё 10 нафара бозӣ мекунад. Ба ҳар сурат бозиҳои хуб дар иҷрои Диаз дар мавсими ҷорӣ зиёд буданд, аммо бештар аз онҳо бозиҳои бадаш буданд. Омадани ӯ ба Реал ба рафтани Асенсио ягон вобастагӣ надорад. Агар Асенсио танҳо дар канор бозӣ карда тавонад, пас Браҳим Диаз аз ин нигоҳ бозингари чандҷиҳата аст. Ӯ метавонад ҳам дар канор ва ҳам дар хати нимҳимояи марказ, ҳам наздиктар ба хати ҳамла бозӣ кунад. Дар Реал тасаввур кардани Браҳим Диаз айни замон хеле душвор мебошад. Хати нимҳимояи мадридиё ба ивазкунии наслҳо ниёз дорад, вале Браҳим Диаз бо чунин ноустуворӣ дар бозии худ модоричу кросси нав дар Реал шуда наметавонад. Дар мавсими ҷории серия А Браҳим Диаз дар 32 бозии серия иштирок карда, дар онҳо 6 гол ва 7 ассист ба номи худ сабт намуд. Чаглар Сиюнҷу футболбози дастаи Атлетико Мадрид мешавад. Пас аз он ки дастаи Лестер рохати Премер-лигаи Англияро аз даст дод, бозингарони ин тим як-як аз даста рафта истоданд. Дар мавриди рафтани ҳимоятгари турк ва пайвастшавии ӯ ба дастаи шаҳри Мадрид, сармураббии Атлетико Диего Симеоне хабар дод. Ӯ чунин гуфт: "Сиюнҷу шомили дастаи мо мешавад. Ӯ ба хати дифои мо кӯмаки бузург хоҳад расонд. Аз омадани чунин бозингари бо маҳорат хурсанд ҳастам." Ин футболбоз мавқеи Филипперо маҳкам хоҳад кард. Бозингари бразилӣ рӯзои наздик ба дастаи Ноттингем Форест хоҳад гузашт. Шаҳрномаи Сиюнҷу бо дастаи Лестер танҳо то тобистони ҳамин сол буд. Ҳанӯз моҳи январ ҷонибҳо дар мавриди ин трансфер ба мувофиқа расиданд, яъне афтидани Лестер ба чемпионшип сабаби асосии рафтани Чаглар набуд. ҳатто дар сурати мондани дастаи Лестер дар Премер-лигаи Англия бозингар ба Атлетико мерафт, чунки аллакай ҳамаи чиз моҳи январ маълум буд. Сармураббии Атлетико аз аввали мавсим ба роҳбарияти даста ишора карда будааст ки бояд ҳар чӣ зудтар ҳимоятгари турктабор ба сафи Атлетико ҷалб шавад. Сиюнҷу пас аз рафтани Харри Магуайр мавқеи ӯро арзанда ишғол кард ва дар сатҳи олӣ бозӣ намуд. Дар мавсими сипаришдаи АПЛ ин бозингар ба зидани як голам даст ёфт. Мейсон Маунт футболбози дастаи Манчестер Юнайтед мешавад. Сармураббии дастаи шаҳри Манчестер Эрик Тен Хаг шахсан мехоҳад ин бозингарро ба ҳайат ҷалб кунад. Қариб 5 сол мешавад ки Тен Хаг мехоҳад бо Маунт кору фаъолият барад. Яъне он замоне ки Маунт дар Челси ва Тен Хаг дар МЮ набуданд, мутахассиси нидерландӣ мехост ин футболбозро дар дастаи худ бинад. Ба мисли дигар дастпарварони академияи Челси, Мейсон Маунтам як мавсимро дар аренда гузаронд. Ӯ дар дастаи Витес буд. Дар он ҷо дар 39 бозӣ нимҳиматгари англис 14 гол зада 10 партофти головаро ба номаш сабт намуд.
پس از آن موسم تنخک 3 مرتبه در چمپیونات نیدرلند چمپیون شد و باعث سرمربی دسته امیو انتخاب گردید. ماونت باشد همچون بازیگر اساسی دسته چلسی توانست در لیگ چمپیونان دستبالا شود. در موسم 2018 ماونت موقعش را در چلسی از دست داد و خیلی کم به میدان آمد. اکنون او میخواهد از این دسته رود و کلوب نوی او با احتمال زیاد محض امیو میشود. کریستیانو رونالدو در صف دسته النصر باقی میماند. خود فوتبالباز پرتغالی این معلومات را تصدیق نمود. پس از انجام موسم در عربستان حمله‌گر پرتغالی مصاحبه داد و معلومات جالب در آن پیشنهاد همگان نمود. درباره آینده خود بازیگر دسته النصر چنین اشاره کرد: من فکر دارم چمپیونات ما خیلی سطح عالی دارد، ولی برای ترقی کردن ما تا حال باید کارهای زیاد انجام دهیم. لیگ ما خیلی رقابت پذیر است. ما بازیگران خیلی خوبی عرب داریم. در چند جهت کمبودی دیده می شوند. این با داور با کاری ور ربط دارد. آنها باید زودتر کار کنند، ولی این جزئیات های کوچک هستند. اینفراستراکچور هم با بهبودی نیاز دارد. من در اینجا خیلی خرسند هستم و میخوام در موسم نوبتی هم در اینجا بازیم رو ادامه دهم. اگر لیگ همین طور ترقی یافت گیرد، در آینده نزدیک چمپیونات عربستان سعودی با توپ 5 چمپیونات جهانی وارد می شود. رونالدو ماهی январ با دسته النصر گذشت. در 16 بازی و 14 گل زده 7 اسیست با نامش ثبت کرد. حمله‌گر پرتغالی چمپیونات را در زینه پنجم نشانزن‌های بهترین به انجام رساند. بازیگرانی که از رونالدو بیشتر گل زدند با مراتب از او بازی‌های بیشتر را دایر کردند. برای مثال بهترین نشانزن چمپیونات عربستان سعودی عبدالرزاق امدالو از الاتحاد است که او 21 گل در 26 بازی زده است. اگر رونالدو از آغاز موسم در چمپیونات عربستان سعودی هنرنمایی میکرد، با احتمال زیاد برای بهترین نشانزن شدن مبارزه می‌برد. او که از مابین موسم آمد حتی در دسته النصر بهترین نشانزن نگردید. همدسته‌اش تالیسکا بهترین گلزن دسته با 17 گل شد. رونالدو موسم را به جایزه به انجام رساند. دسته او در چمپیونات کشور عربی زینه دوم را گرفت. با همین تمام باور که ایجادکاری من به شما پسند میآید. لایک، کامنتاریا و در کانال ابناش رو از یاد نبرید. با شما بسیار وقتا محمد گیروف. خیر برادران، در پناه الله.